owanqoba wasifela thina ufanelwe ubukhosi wena owanqoba wasifela thina uJesu ufanelwe ubukhosi wena owanqoba wasifela thina uJesu ufanelwe ubukhosi wena owanqoba wasifela thina uJesu ufanelwe ubukhosi Jesu ufanelwe ubukhosi wena owanqoba wasifela thina. One more time. uJesu ufanelwe thina. Asambeni siye encwadini kaMateyu, Mateyu chapter 6 sizofunda from verse 25. Ngicela silalelisise kahle lokho okukhulunywa la. Amen. Ngoba namhlanje ngifuna kunilapha udokotela wenu. Amen. Ngicela sifunzeni bazalwane. Ngakho-ke ngithi kini, ningakhathateki ngetimpilo zenu kuthi nitakudlani, ninatheni, nangemitimba yenu kuthi nitakwembathani. Impilo ayinkulu yini kunekudla, nemtimba kunekwembatha. Haleluya. Bukani tinyoni temoya kutsi atihlanyeli, ativuni, atibeki lutho etilulwini, kodwa uyihlo losezulwini uyadondla. Alingcono kakhulu yini nine kunato? Kukhona yini emkhatsini wenu longatengetela umzuzwana ebudzeni bempilo yakhe ngekutihlupha kwakhe? Nitihluphelani ngetimphahla? Bukani timbali temhlaba ukuthi tikhula njani, atikhandleki futhi atithungi. Kepha ngithi kini, naSolomoni ebukhathikhathini bakhe bonke abengeke afana nengisho nayinye yato ngekwembatha. Kodwa nangabe uNkulunkulu abembathisa kangaka tshani besiganga lobuphilako lamuhla kusasa bushe, akayiunembathisa kakhulu yini nine lenine kukholwa lokuncane. Ngakho-ke ningakhathateki ngekuthi sitawudlani, nome sitawunathani, nome sitakwembathani. Ngobe nebetive bafuna tona leto tintfo, kanti uyihlo losezulwini uyati ukuthi niyatidzinga kotonke letintfo. Kodwa funani kucala umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe, khona tonke letintfo titakwengetelwa kini. Ngakho-ke ningakhathateki ngelikusasa lenu
ngoba likusasa liyakudikhathalela lona inhlupheko yelilanga yenele lona. Hallelujah. Asiye Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Ngicela usifundele make from verse 4 ufike ku verse 8 bese siyashumayela. Thokotani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinza futhi ngithi thokotani. Kubeketela kwenu ngebumnene akwatiwe bantu bonke. Inkosi isedude. Ningakhathateki ngalutho. Kepha kuko konke ticelo tenu adatiwe nguNkulunkulu ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga. Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konke kwathi kutawulondvoloda tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Lekugcina bazalwane, gcwalisani tinhlitiyo tenu ngako konke lokuliciniso, nangako konke lokuhloniphekako, nangako konke lokulungile, nangako konke lokumhlophe, nangako konke lokuthandzekako, nangako konke lokutusekako. Noma ngabe kukhona lokuhle, noma ngabe kukhona lokubongekako, cabangani ngaloko. Hallelujah. Hallelujah. Lempi bazalwane yakamoya lesiyilwako siyilwa emiqondweni. Amen. Ngisho kahle ne? Amen. Hallelujah. Phela nje kulamalanga ngiyashaya iswati ngizithola ngithi tititi ne? Amen. Ngize ngiyoqeda ngithi amen. Hallelujah. Amen. Lempi lesiyilwako siyilwa engqondweni. Umuntu bazalwane lonqotshiwe engqondweni, unqotshiwe kuto tonke tingoni tempilo yakhe. Umuntu lonqotshiwe engqondweni, unqotshiwe kuwo wonke emahlangothi wempilo yakhe. That is why Satan makafuna kukunqoba, ukwehlulekisa, wenta sure ukuthi la ngqondweni yakho, la miqabangweni yakho kugcwele tinto letitokwenta ukuthi unqobeke. You understand Amos? Ngingakhuluma before ngathi mina kufana nokuthi right now ngithathe uwin a lot ne win 6 million kanti awukafundiswa nakulokuthiwa imani psychology, awukafundiswa ukuthi kuqatshangwa njani ngokuthi mali, what's gonna happen. Kungenteka le mali uyilose in 6 months, ulose 1 million in the first month ulose le enye in the second month. You understand? Kungenteka wente maphutsa out of excitement because awukwati ukuthi kuplanwa njani noma kuhlelwa njani noma kuqatshangwa njani ngezindaba zama-finances. Nikhona bazalwane? Kanti nawungathatha umuntu lofana nababe Patrice Motsepe ne, nawungathatha yena lo multi-billionaire umthathele amabhillion wakhe. Hallelujah. Possibility ukuthi within 3 years utobe sekamdlula wena una 6 million. Because lo muntu wanqoba ku mentality yakhe, wanqoba kudzala, wanqoba before abanemali. You understand? Glory to God. So Satan uyathi bazalwane ukuthi nakanganqoba indlela loqabanga ngayo, nakangakontrola indlela loqabanga ngayo, uqedzile ngawe. The devil knows that. Oh, amen. Amen. Hallelujah. That is why iBhayibheli lisitshela ukuthi lapha kuba seKorinte besibili chapter 10 from verse 3 lithi noma sihamba enyameni kodwa asili ngokwenyama, bese lithi tikhali tethu tinamandla kuNkulunkulu wokwentana wokudzilita tinqaba. Yini tinqaba? Tinqaba kusuka emadimoni bazalwane. Tinqaba tintfo letakhelela ngqondweni yakho. You understand? Tintfo letakhelela emphefumulweni. And the problem ukuthi umphefumulo is something else because umphefumulo uyatransferwa through ingati. You understand? Nangabe nje ulala nemuntu wesilisa kuphuma umntwana ni transfere umphefumulo wenu kulo mntwana. That's why bathi ngumtali, legama lomtali lidrutana legama lomtali.
You understand? Wendile impilo, uproduce impilo ngengadi yakho. So le ngqondo lo mfana lanayo uyithethela kuwe. Noma kuletinye tintfo noma ungamfundisanga uthi munyile. So the soul is such a strange thing. So nangabe nje wena udila nama PTSD, post traumatic stress disorder, ne? Hallelujah. Uhlala stressed. Sometimes bangahabula labantwana ngoba ni share the same soul. Do you understand what I'm saying? Ni share the same soul, but angikho lapho. Glory to God. So le lwiwa ngobantwana basekhaya ilwiwa engqondweni. Ingakho uthola sikhuthatha abantu sithi hlala evini. You understand? Hlala kuphi? Evini, because when you stay in the word kuba khona le shift. Le shift bantwana basekhaya kumele iqale la. Kumele iqale la emqabangweni before ingehlela etintweni letinye. Trust me, akukho kunqoba lotokubona empilweni yakho if awuzama unqobe eqala engqondweni yakho. Ngizama ukuphendula ke mntwana basekhaya ukuthi why ungawuthola umsebenzi even today. Sikubeke tandla ungawuthola umsebenzi, ne? Sometimes akusiko ukuthi uloyiwe. Sometimes ukuthi mentally walinyatwa. And the Satan has power. Mara ningasayida bazalwane. I-mentality mosina amandla. Buka nje mina bazalwane. Mina ngiyayithanda ibhizinisi. Umuntu nje ukhuluma ngebhizinisi ngiyasmile. Mara kwangibona mina ngizama ibhizinisi. Umfola ngathi hayi mina ngiphiwanga. Kahle kahle iqiniso akusukuthi angiphiwanga. It's the mindset. I-mentality yami ene iyangivimba. Do you know ukuthi mina for many years ngangithi mina ngiphiwanga ngaphatha libandla. So bengiphatha libandla 1 year or 2 years emva lokudle pass. Ngithi mina ngifuna ke igangeni. You understand? Ngangisho njalo for many years. Mara ngahlushwa ukuthi naka bangiphiwa ngaphatha libandla wayenkulu lapha umnika umbono. Ngase ngiyabona ukuthi lena i-pattern yobumnyama. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Oh hallelujah. Bese lithi iBhayibheli ke bazalwane thina sinikwe tikhali ngelivangeli laJesu. Tekudzilita letikhongwane. Tekudzilita letinqaba. You understand? Tekususa yonke into lephikisana naloku uNkulunkulu akushoyo ngempilo yakho. Ngoba kungenteka mntwana nasekhathi uNkulunkulu uthi uyimillionaire mara hayi iyaphikisa man. Phikisa kuzephikisa noma uthi buke esibukweni. But there is no way. Uke wanyanyiswa ukuthi umfundisi uprofetile wathi ngubona udriver imoto lenkulu. Ngubona uyimillionaire ukuthi mara abafundisi banamanga. Akusukuthi nginemanga. Ngokuthi uthi mawuthi bheka ingqondo utshela ukuthi awusini next way. Ingqondo sekudala ingqondo ikutshela ukuthi wena awuyi nzawo. So today bantwana basekhaya ngifuna ukukhuluma nganawo lesibiza ngesingisi ukuthi i-anxiety. Yazi sini anxiety. Hallelujah. Mhlawumbe sofika na ku depression because Nkosi. Hallelujah. Yini anxiety? Kukhathazeka. I-anxiety ke bantwana basekhaya kuqwala kwemicabango lekuthathela lithemba. It is the consistent overthinking of negative outcomes. Kuphephabanga ukuthi hawa nothing is going to work. Masithi umuntu ukhathathekile bazalwane sisho ukuthi uthi makabheka i-future athi nothing is going to happen. Mina lenibhala ngesingisi ngizophinda. It is the consistent overthinking of negative outcomes. Ngizophinda kokugcina. It is the consistent overthinking of negative outcomes. Ngangeta ngithi impending danger. Hallelujah. Glory to God. Or calamity. Ngamagama ingqondo yakho ihlala iqabanga ukuthi kutovela imiphumela le mibi or kutovela into letokuvisa buhlungu. You understand? Uke weva umuntu kulabo labangena ama relationships athi mina Nkosi yami mina sikhona ukuthi singadate for 3 months emva kwaloko uyaqala. Ukwayiva lento le? Emva kwaloko kanjani? Uyaqala mara nangathi uyabheka sekwaba ne-mentality yokuthi kutovela into lembi kulento. You understand? So masikhuluma ngokuthi bazalwane wena une-anxiety, sikhuluma ngokuthi unemicabango lekuthathele lonke lithemba. Awunalithemba la kuwe. You don't have anything lekutshela ukuthi kutolunga. You don't have anything lekutshela ukuthi angeke ufe uyilokuloyiko.
Oh hallelujah. Now abazalwane bakhathatekile she. Abazalwane abaningi bakhathatekile. Abazalwane abaningi bazalwane labanye baze bavuke edibhedlela. Bavuzwa yini? Ukhathatheka. Labanye baze bavukwe laka ebantwaneni. Umbone ukuthi yabona lokushalo kwalomntwana kusasiko lo. Ukuthi uyamshaya. Uphuma le enza. Nike lababona amathela esitolo thola ukuthi uyakulo lo thengisako. Avela be rude nje ne? Because lo muntu nani une anxiety. Ngeke ngitshela lo mnyasisi le wagibela kanye nathi lapha ezulwini. Amen. Hloshana lo sis. Bunjiwe inkosi. Amen. Sizwale ngimi phela. Amen. Msabheka abazalwane. Hallelujah. Ngiyokela makufika yena lo sibanibani. Amen. So ngawuhlela ujutane kwami ngibala ngizasidlamini sesekhona. Amen. Ngiyadilungisa nami. Hallelujah. Ngicheck iperfume ukuthi sesekhona repelile. Ngiyakoshumayela lapha kumfowethu kalamkhapha. Lo sisi lona abazalwane wathi makavula umlomo hayi samsutha wakhuluma ngaze ngawe kwehla kalozitha yelo sisi wathethe sabaholeli ngathi yazi ithi nami ngithule ngingasasho nokuthi hayi ukuthi hayi yani wena nokumnyamana yabona hey bazalwane mina ngingababona abantu babahle lapha amen uyibona insizwa ifake isuthu injanjana kanti umuntu une depression. You understand? Kanti uthona kwentiwa yini kokuthi umfana intombazana imjolele amshaye ngelizemba mbulana. And I need to right law, yane? But most of the time it's because of anxiety. Anxiety bazalwane iproduce tinfo letiningi leti negative in your life. Ivake Paula uthi Paula rejoice in the Lord. Hallelujah. Ubheke eceleni kwakho uthi sithi rejoice mndase. Hallelujah. Uthi again I say yenta njani rejoice and ibalekile ke leyo. Ithi ngicela ukuyicinzetela ngoba labanye benu niyalova, ne? Anilove isho ukuthi anithanzi isithe esonveni. Labanye benu ngokuthi kancane nesugwadile. Ngane sikhona nokukulimeta usanesa. Imagine nje mine, ne? Makasho imagine ukuthi mina benginganayo ijoy. Bengidodanga ngakula sontweni. Imagine nje banginyanyise, maybe nginyanyiswe umfundisi. Amen. Hallelujah. Bengidodanga ngakula sontweni. So abanye benu thola ulove 2 days. Mathi siyabheka ukuthi uloveleni, it is because bakuthinisile lemcashweni, ne? Usakhula down. Yeah, nina nokukhula down kwenu. Abanye benu wes, nihlala bo 1 week wonke so lukhula down. Yazi strong lo 1 week kanti phela abazalwana nangathi uyabuka akusiko lo iqinisile akusiko lokuthi umuntu uthatha 1 week ikhula down ngokuthi lo muntu uthe wena ma umnyathela wathola ukuthi kunetinto kuneminjunju kwasho umbhalo. Amen. Lo muntu umthola uhlatshiwe, you understand? Wena ma umthi mhlambe umnyathele ungakaqonzi, ne? Hallelujah. That is why bazalwane ngicela unisida niyasitakala emsebentini Pastor B. Ma unotice umuntu lo ne depression nabu umnyathelile mara unyatheleke kahle akusimunyatheleka misunderstanding, ne? Hallelujah. Make sure ukuthi ugijimela kuye uthi no I'm sorry mntana sekhaya, I didn't mean to. You understand? You know why? Because lo muntu lo yanga chaos amakafika endlini shaya bantwana ende njani because lo muntu lo is battling i-anxiety. Wena ufika wamkhukuluta unaletinto leti ka psychology but ibita ukuthi ma triggers. Hallelujah. Awubheka umuntu ukuthi ungabi nomzalo lo triggerisheka ke mzalwane please. Triggerisheka kuthintseka. Sokhukulutekile nje. Amen. Ngoba uthola labanye benu mthembekile ekhipheni kweshumi, ne? Ngize ngiplane ngawo ukuthi ayakhipha kweshumi. Bese wadeka ithi kuyashumayela kanti sengithinse info lehambisana ne depression yakho. Kodwa amfuna ukujwayela kahle. So usengiphanishelwa ngokuthi wena uphethwe izinto. Hallelujah. So uthi Paula before utengonzweni rejoice in the Lord, you know? Amen. Hallelujah. And uthi injabulo yakho mayatiwe ngibobonke bantu. Amen. Hallelujah. Sipheka ukubukisa makarona, buka makarona ungaqudula umlomo. Shumbhalo.
sithi siyakubingelela la kanona lilanga lakho lokucujula umlomo. Awu amen. Awu amen. Yeah, ungacujula umlomo. And ungavumeli intfo leti tothatha ijoy yakho. Nangabe kukhona lokuthatha ijoy ku attend masinyane. Niyazwa bazalwane. Hallelujah. Nginisite bazalwane. Lapha yini sesabantu abasha so nisashaya izinto zenu lezi zama dating. Yekela lento yenu ya WhatsApp nama SMS. Ya ngoba angiyakutshela mina ngithi uphethwe anxiety. Uphethwe depression. Uyohlanta konke lapha ku WhatsApp. Akurabeki ke lo. Mara niyangizwa yini. Thole ukuthi ulimata a future something tinkomo betita mara sohlandile. Uhlandiswe anxiety. Hallelujah. Angifunda ukuthi abantwana baphendula laba zona. Hallelujah. Hlalisela kani bantu ba. Ngabe nihleli la nihlale. Amen. But nje angifunda baphendula la. Oh niyangizwa bazalwane. Niyangizwa bazalwane. So kubalulekile. Now listen to what he's saying, ne? Uthi ningakhathateki nga lutho, ne? Kodwa kuko konke ngemthandazo nangekubonga, ne? Uthi icelo teni athathiwe ngubani? uNkulunkulu. Umcela ningibuke ke la because lena iphendula ukuthi why uhlala ukhathatekile, ne? iBhayibheli lithi the reason uhlala ukhathatekile ukuthi mntana sekhaya uhlala ubukela iTV awuthandazi. Ningilalela mara bazalwane. The reason uhlala ukhathatekile tikhona into emsebenzini, it's understandable, ne? I need your attention bazalwane. Ngiyafila nangabe you are not really attending to what I'm saying. Kukhona ukuthi vele izinto zizovela emsebenzini, ne? Izinto zizovela ekhaya. Izinto zizovela esontweni. But lithi iBhayibheli konke kupresent kuba kuNkulunkulu ngemthandazo. So one of the symptoms zokuthi awuthandazi ukuthi uhlala ubambe emavundo, ubambe ekhathatheke. That's one of. Labanye nize nibambe nejealous. Ihlala ijealous 6 months onke, ne? Why? Because awuthandazi. Akukhulekwe bazalwane. So that kususwe emthandazweni siyahlanteka. Kuphuma lento. Yeah, sometimes umuntu uyakhona ukulimata, ne? Amen. Mara wagijima emthandazweni wathi Nkosi uyangilimata. Waphephandaza ngayo. Ngisite Nkosi. You understand? Ngoba lo muntu uyangilimata. uNkulunkulu uyakusita ukuthi uthole newisdom yokudila ngalento. Niyasena bazalwane. Ngoba empilweni bazalwane ama triggers ayohlala akhona. Ungaphuma manje ithi ngitshela something bazalwane. Ngathi 2002 ngiphuma enkonzweni. No bengiphuma kamfundisi. Ngiphethe iBhayibheli. Ngahlala nomyeni baba ngeke ngisho lisonto. Mara beka esontweni afake something leshoko ukuthi usonta. Ne? Hallelujah. Ngahlala naye naphethe iBhayibheli nami lokusho ukuthi ngisaphi ngambingelela ukuthi sanibonana baba wangikhafulela. Imagine kube bengiphethe itrick. Bengiyondlula emfuleni mafika yondlala emfuleni ngasula ngandlula. You understand? Ungikhafulelelani ngokuthi nje makabona sinzisiwe uva uyaqasuka. Kuvuka wonke ama triggers. Imagine nami nabe ngiphethe ema triggers. Because nangabe nami ngidila ngabo depression, ngidila ngabo anxiety, mangifike epulpit ngiyofika ngihlante lento le. Iyofika ibonakale mase ngifike la pulpit. Are you hearing what I'm saying? Hallelujah. Now, lithi iBhayibheli now wenta njalo kuthula kwaNkulunkulu lokundlula kuqonza konke kuyogqwalisa inhliziyo tena netingqondo tena. If awunako lokuthula lokho kungenzeka ukuthi awubiki konke kuye. Niyangizwa bazalwane. Bese ke iBhayibheli lindlule lithi ngiyaqela ngemva kwaloko qabangani ngako konke lokungangithatheli injabulo. Qabangani ngako konke lokuyivictory. Kabangani ngako konke lokuphilako. Kabangani ngako konke lokukahle. Niyangizwa bazalwane? Because your weakness comes from your thinking pattern. Amen. So guqulani indlela leniqabanga ngayo kuze nikhona ukunqoba. Now going back to the book of Matthew. Amen. Hallelujah. Uthi Jesu ningakhathateki nga lutho. Nasibona le standards sakhona bazalwane. Asikhulume nje enyameni sibe bantu, ne? Ngicabanga namanibukile ngamehlweni enyama. Ngoba kuyaphonakala ngakhathatheki ngalutho kule mpilo lesiphila ke. Just be honest bazalwane. Never even emfundisi, amen.
ayindoda nje mara uthi hey inqeku tinghathatho tikhona yangithi bazalwane mara Jesu uthi ningakhathateki ngalutho niyangizwa bazalwane le King James lithi take no thought for your life ningayiqabangeli futhi ningaqabangi ngempilo yenu. It's a skill bazalwane, it's a skill ukuthi it's not better ukhethe kungakhathateki. Ngifuna understand bazalwane sizathu sekhathateka ngoba sizathu sekhathateka si valid. Dingakhe namhlanje 18 ne irent isonze unesizathu sekhathateka. Labanye benu niyakholwa esikolweni bantwana unesizathu sekhathateka. Oh hallelujah. Labanye benu indvodza mayiholile iyanyamalala that weekend. Usala wena uphethe ikolodo unesizathu sekukhathateka. Hallelujah. But iBhayibheli lithi noma kunjalo ungakhathateki ngalutho. And here is the logic Jesu ayisebenzisayo. Uthi kuyafana ke bazalwane noma ungakhathateka utoyishintsha indlela. Asengibone bazalwane khona la kini lokho washentsha simo ngakhathateka. Wathi makakhathateka imali yathi gidigidi. Sekakhathatekile. Kwendakalani mawukhathatekile uyonza? Kwendakalani mawukhathatekile uba depressed? Kuna bantu labavele bavala umnyango adubule abantwana azidubule ukhathathe niyangizwa bazalwane labanye benu uthi mawuthi uyawoshipa la sonto noshaya stroke. You understand? Niyangibona ukuthi la malanga ngweek ne imagine kube on top of that bengiphethe ukhathathe. Niyangasena bazalwane. Hallelujah, hallelujah. Ngamanye amagama ningavumeli anything le negative Satan ayifake la ngqondweni. Refuse. Tell yourself ukuthi konke lokuvela kuSathane ngiyakwala ngelivili laNkulunkulu. Sometimes ufuna ukuthi ubhala ama verse pass ne wahamba wakhuluma out loud. The devil is a liar ne. I will live and not die. Glory to God. Khathatheka kunjalo. Izolo ebusuku ngilele kanzima lokulala ngivuka. Amen. I was in pains. And I was very weak. So when ngizibuza ukuthi mara ngizoza la sontweni. Ne? Kumphethe nje lokumphethe. Right? Kanti vele bengivele ngiweak emini ngizama ngiswala bamakashongwe bengihamba so. Amen. Hamba ngini. Now lokhathatheka ngoba ngazalwana mase kukanjalo lokhathatheka kuyafika ne? Wathi yaqala Sathane uyahleba. Hallelujah. Sathane sobuthi imbuto lemningi. Manje mawushona kungakendeki lokho ne? I'm like sasifike njani lapho manje Sathane? Sasifike njani la ukhuluma khona ngamawushona? Ya Sathane wentana. Wathi phela khumbula ukuthi kunalomnyema ke lokho wangibida lo makakasonzi la. Uthi akasenziswa. Wathi mfundisi nguphuphile. Walisho leliphupho, ne? Alisilihle leliphupho. But mina uzibuza ukuthi leliphupho lisho ukuthini? Ngaqabanga imphi, ne? Ngathi nakhona uNkulunkulu ayotshela, hey, I don't judge. You understand? Hallelujah. But it's possible. And that's it. Amen. It's possible. But the sister say planting baby, ne? Ngoba ngithema sengilele sengibona ngazi ukuthi ngiyagoyisha ne? Kwavuka the very same. Sathane wangiphi interpretation. Wathi no phela lokhu kusho ukuthi utofa. Uthi makucetha kufa kutowendeka sozo leliphupho lisho lokho. Ngalala ngibambe lokho mangivuka eksena I felt ukuthi ngisathana lebeka khuluma nami intona. Started confessing ukuthi the devil is a liar. I know what God told me. Do you get what I'm saying? That is why abanye benu uthola ulele ne umcamelo sogcwele kunyembede awukashaya umuntu kuvele kwakubamba nje lelo langa kungilesibili wavele wathi kwende njani ukhathathe. Oh hallelujah. Ingaku umhlabelo lathi mhla ukhathazeka emhlabeni na besithi aphelila ma lakha balizibusiso azwa bafundisi la bakudala. Amen. Hallelujah. Wabona nje na keyboard player uthi njalo ngami. Amen. Ungavumi Sathane plant ama ideas abhedako mzalwane. Mara niyangizwa na. Ungavumi Sathane plant ama ideas abhedako. Let me show you this, then we're going to pray. Amen. I'm not going to go through the verses to save time. Amen.
kunezinto ngishilo ngathi letentiwa izinto zenziwa i-anxiety mayifika empilweni yakho, which is why iBhayibheli lisuwonisha ngayo ne lithi kukhathatheka kumele siqoshe. Makufika nje uqoshe hey ngoba nani bese niyakubutha manje nikwakhele sibaye enhlitweni uthi uNkulunkulu makufika nje kukhathatheka chase it out ngoba kunezinto ezenzayo. One of the things okwenziwa ukukhathatheka ukuthi khathatheka bazalwane kuletha ukugula, it brings sickness. Sometimes ikugula khashane nawe ne bese kukhathatheka kwena njani kuletha ukugula. Amen. Ukukhathatheka kubanga anger issues, ugcina so ngakhona ku maintain ama relationships ngenxa yokuthi ukhathathekile. You understand? Usheshe ngibekise nje, let's say maybe niyahleba bazalwane nokunina bari ngiyabekisa ne, let's say niyahleba nihleba umuntu kalo muntu uphethe lokukhatha ngeke iphele niyamhleba dikona bakona niyamhleba lo muntu okhipha konke lokulimala kwakhe la kini ne, ngaleso sikhathi mhlawumbe nje nithe le ini yakhe. You understand? Hallelujah. Ngalokuthi nani bazalwane nako lokuphunyukelwa ngisho. Amen. Kanti nithinta umuntu lokahabi niyathi mina ngimathunjwa. Hallelujah. Ungakhathatheki ngalutho uyolahlekelwa ngumsebenzi, ulahlekeliswa ukuthi bokhathathekile washaya umuntu ngembamba baqosha, because kukhathatheka kuthatha i-printer kuthatha i-control yakho. You don't have self control uma ukhathathekile uma uphethwe i-depression. Bantu bazalwana ngalokuthi angisho kukhathatheka kulidela ku depression ne, uthi another point makesho khathatheka kuletha i-depression ngamagama lengqondo yakho ihlala isindwa ne, gcina bayokudiagnose esibhedlela. I mean bagcina bakunikeza namapilisi nyana wase mental ngalokuthi wahlala ugcina sokhuluma uyi-1 ne, hayi mina vele hayi ngoba kunjani ukhathathe ungakuvume. Angathi mhlawumbe njengoba ngikhuluma so abayebele time for is too late ne, but thatha leave bile vini bela kuphi khathatheka ngenye indlela bazalwane. Uyathi uthi mawukhathathekile ungalingisa mina lokhu nangiphambana neweather kulamalanga ungagqoka emajazi lishisa kanti uphethe i-depression. Hayi ngoba kunjani babone abantu uhamba ufaka amajazi amaningi njani bazakuthi kwente njani ukhatha awuva nokuva ukuthi kunjani. Ungadla mntwana sekhaya uma ukhathathekile uqethe libhodo lonke uqethe iloaf le brown nqumali yonke ubhizi uyiphethe ngamabhontshisi ne, ubhizi uthi kumnandi ufaka uthi hayi ithi ngisithe bazalwane sitane. Hallelujah. Ngaphandle kwami bazalwane mina ngihle ngithi idlela nengiqolela, but nje wadlula ku first line uboti check ne ngathi khona lokho ngasasi right ungamana uwele 6 line. Amen. Yena madoda ke le. Amen. Hallelujah. Mara nje bomake bosisi sisters asenzama hlala first line mama ne ngobe 6 line ngathi ukhathatheka. Hallelujah. Angithi ningadli bazalwane ne, uma sobuyela kayi3 uyophakela wena uva ngathi aqwali kanti no u stressed. Ngirong bazalwane abantu aba stressed sometimes badla kakhulu bafaka nje ne, bese abantu bathi hey uphethe kahle usibani bani buka unone kanjani kalutho udliswa khatha. Ungavumeli khathatheka kukwempisa into mara niyangizwa na. Hallelujah. Ene siyazi mose ukuthi tshwala bazalwane ne nensangu ne izidakamizwa zokhathazeka most of the time. Yes kukhona labaqala uku-enjoy ne, but most of the time abantu bahlalela tshwala nabonsangu nani just because bafuna ukuthi kancane ne bake nje baphumule kancane. You understand abazalwane? Hallelujah. Ngoba sometimes indodana yakhona kufika make ekhaya ne, ifika ngithola ngumzali ufika umthethisa umkhulu ne akhathatheke bese athi ayithi ngiphakamise kancane. And wena abantu umsebenzi wakho ngoba abantwana bakhathathwa ukuthi bayakhutshwa ngisho. Do you understand what I'm saying? Hello.
Hello makhona. Hallelujah. Then the last thing bese siyathandaza kukhathateka kuqedza ubudlelwane bakho naNkulunkulu, which is why akukameli ukhatha, because iBhayibheli lithi kuMateyu chapter 8 uzofundela wena mazosekhaya ulibheke ngako ngenkunikelo verse, but iBhayibheli lithi kuMateyu chapter 8 ne kunembewu leyawela emanye vele yaqinzetelwa kulamanyeva yafa yangabi nespace, lamanyeva ngilokhatha teka lembewu ngiyo marokhathatekile. That is why awubona ama results, because lembewu yelivi laNkulunkulu iyaqinzeteleka la kuwe ngenxa yalokukhathatheka. Uke waba nomzalo nomngani or isihlobo lesihlala sikhathathekile, thole nje lesihlobo sakho make mthetho mara sihlala sikhathathekile khale sekubikela ukuthi yeah maybe 5 times yaqinisela ne, mara nawe sephele 2 years so la akhuluma ngento yinye ugcina nawe sosho ukuthi ngicela ukuphekeletela siyakazombotha bayokudiagnose bakusite ne ngoba seyi depression le. No, I'm serious, you understand? Hala nawe nje emsebentini mawa Victoria kunasisi lothi mawuvela nje uyokutshela ngingathaketha sekhaya mara bayasola kutshela for 3 years. I'm sure by now dini alokuthi umuntu lo ne depression bazalwana uyasinza. Yeah, uyasinza. That is why labanye benu nina lethola nifuna kushada, labanye benu lesikhathi lesakuso sikhathi songena ama relationships ngoba labanye benu nidinga kusitwa not kuthandwa. Come on now. Yeah, and kuyingodi mfundisi njengoba sometimes mhlambe uhlupuma ngemoto ubuka ne akathi phela ibe kuyingodi kuthanza umuntu lodzinga lisito. Dangerous. Ngoba umuntu lodzinga lisito awumathi ukuthi uyoqhubeka abe njalo yini mase alright. Hello. So mawuthola umuntu lomthandzako ne hallo dzinga lisito umsite mara ungaphulu ngete mathathu. Hallelujah. Yeah. Mina bazalwana thathani kimi umfundisi wenu. Amen. Mina ngadlobheka mina ngiphani imali bazalwana sikashadi. You understand? Mina angesithola ukuthi umbinjeke mbaba la ngiyasibona lesimo. No, mina ngisi boyfriend yemali uyoyithola imali lekakho kadlamini. You understand? Amen. Wona kanjalo bomake bambheka kakhona mfundisi kanonjani. Ngisithala abantwana lalelani phela sabakhula labantwana nabo bothema ne soon batobe babashelwa bafana ne ngirong yini umfana wakunika imali bese ufuna khona lo uyala ufuna wala msakumnike entitlement yokuthi athole lento leyo. You understand? How wena ngusome last week wankoma this week tomorrow babe ushoti impuphu ngithi ngaka ngisabonga uNkulunkulu ukuthi babe ngiyabonga ngagano awungeke bazalwane. Washeshe wangipokela nje awuqinisana kancane usifika December uvele thola namsengene kakhulu angisakhona ukuphuma. Wenda njalo ngisasela qalele ngobaleka nje. Imnanzi bazalwane i relationship ne yebantu labasitana ngoba bathanza kusitana. Not because kunama expectations, because umuntu utojika bese uyalimala bese ungetha ukhatha bese uthi bulala. Ngishayele intandla bazalwane ngiyikhulumile hayi imply. Hallelujah. And nina bakudlova anginikete ikhali la ukuthi basedodwa lethi mfundisi uyaqhwanza ngapha usa. Hallelujah. Bakusukela pastor Wisa bathi ngiyaqhwanza. Amen. Hallelujah. Khathateka kubulala ubudlelwane bakho nebantu naNkulunkulu. Yeah. Labanye bena usakhona ukukhonza ngendlela wakhonza ngayo. Awukhona ukuthandaza ngendlela othandaza ngayo ngoba ukhathateka kubulala umlilo kamoya ingcwele. And akwafa umlilo kamoya ingcwele ubona ukuthi uyalala ungakathandaza. Yeah. Liphele leviki ungakathanda. Oh amen. Ngiyangizobazalwana. That is why I was thanking my sister, because Nqumalo is my son. Amen. Usually ngikhomba yena nabe ngifuna ukuthetha. Amen. Hallelujah. Ngibuka nje Nqumalo yini ngathi balehlekelwa lithandla kuqala boNqumalo. Amen. Hallelujah. Ngithi Nqumalo uhambile. Amen. Usayobona pastor Buyiswa ngathi uzoyiza kumele amxoshe lo muntu. Amen. Glory to God. Bakhetha kubonana ngalesithathu. Ngifuna nibone lento.
nina bazalwane nina sometimes niyangibhokela nikhetha kwenta into nga6 ngalesithathu bontani imini yonke awusebenzi. Hallelujah. Abebeno ne TV kuba bomyeni nabanithengela yona le flat ne bohlele lapha ujikajika nale TV jikise ngithola ukuthi hayi nga6 manje ngithe nje ngithi kancane iwashing awu hayi nga6 ngithe nje ngigijime manje ngiye lapha ngisini ngiyonanisa nga6 mangale uthi enkonzweni mara nakuthi ayisearcha le nto yakho sekufele lithando lankulunkulu ngenxa yetinkinga letigqwelela kuwe. Nana ngiblame, you understand? Yeah, because abaningi benu emithandazweni niyalova esontweni ne akusitshumayelo le bazalwane ngiyaphuma njengomfundisi ne hallelujah niyalova esontweni mara I can tell you ukuthi nidinga ihealing njengoba kulanithinza amen ngoba uthola ukuthi noma kumele uze enkonzweni sometimes uyabhoreka thola sekuphelele lithando hallelujah so ngoba ize sana ngabona ama symptoms noma bakusiwo ngisho ngisole amen. Niyangandasenda bazalwane. Glory to God. Hayi, ngizalwa siphameni simenyenyama. Ngoba ngaze vuke letinye enzayo kamaphela. Kube kudlala ngendlela abadlala ngayo so. Hallelujah. Amen. Ukhathazwa yini? Ukhathazwa yini mzalwane? Njengoba nje sizophuma lana, yini lena? Lozothi mawufika endlini ufike uqabange inkinga ne qala ukhale khathazwa yini ngicela kunidropela ibomb uthi bese uyeta pastor Buyiswa tosithandazela ne ngicela kudrop ibomb yazi ibomb yamithini khathazeka sono bazalwane it is a sin yes because khathazeka is what we call the sin of idolatry sono so ukuthi wena usteri wena ungafixa lesimo that's why ukhathatekile angisho nje umntwana ngwelo ukhathateka ngayo because umntwana ubheke wena ngisho yes so because sina sibhekwe nguNkulunkulu ukhathateka uze ulale liviki lonke ushawa inhloko yokukhathateka is a sin before God ngamagama labanye benu kumele niye phambi kwaNkulunkulu lithi Nkosi ngiyaxolisa ngixolisa ukuthi bengisolo ngititshela ukuthi yimi lo yobhadala lesifufisa abantu bami nale mali anginayo ngimi lo yogcwalisa le fridge nale mali anginayo mara manje you understand that is why lokunye affect neminikelo yenu ne ngoba uthi mawubuka le madlana ne khathatheka bese kuyavuka ukuthi you understand but I want us to pray funa sonke siyephambi kwaNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyaxolisa ngikhathatheka labazalwane bazosihlabelela bese eza umfundisi Mthethwa ethi asithandazele hallelujah bese lo